Poštovani gledalci, već šesti dan priprema fudbalera Jagodine u Antaliji. Mi nastavljamo priču o mladim igračima Jagodinskog superligaša, jer ovim fudbalerima šef stručnog štaba Simo Krunić daje apsolutno poverenje, u njih ima veliko poverenje i daje im zapaženu minutažu na kontrolnim utakmicama. Kraj menjanja je Nemanja Stanojević, poznatiji pod nadimkom Beri, tako ga igrači zovu, tako ga svi bliži prijatelji zovu. Kako si se snašao, kako si se uklopio? Evo, to je pitanje za početak našeg razgovora i ovdje u Antaliji i u prvom timu. Pa dobro, na početku, kao svaki početak, bilo je malo teško, međutim vremenom navikao sam se, prihvatilo me društvo i sad je okej. Ti si 94. godište? Da, 94. Fudbalom si počeo da se baviš kada? U 5. razredu. Zašto baš fudbal? Pa šta znam, to sam voleo i kad sam pošao u 5. razredu imao sam jedno 4-5 druga koje su već trenirala i s njima i tako je počeo. U Jagodinu si došao iz Prokuplja, tamo si igrao u Topličinu? Da, u Topličinu iz Prokuplja. Igrao sam oko 4 godine. Prešao si u Jagodinu pre 3 godine, prošao kategorije? Mlađe kadete, omladince, evo sad. Sad me interesuje, kada si bio u kadetima, igrao si napadača, potom u omladincima spoljnjeg, levog spoljnjeg, ali tako, napadač, pa bek, pa sada opet nekako na poziciji napadača. Reklo bi se da si univerzalni igrač. Da, moglo bi se reći. Kako možeš da postigneš sve to, da se uklopiš u sistem trenera koji ti on postavi? Pa šta znam, vremenom se navikneš. Skoncentriše se na tu poziciju i onda daš svoj maksimum i to je to. Ovdje u Antaliji veliku minutažu imaš i veliko poverenje šefa stručnog štaba. Dosta si igrao na ove dve kontrolne utakmice. Pa da, sasvim sam zadovoljan minutažom. Ja sam, evo to, mlad, tek sad priključen i zadovoljan sam minutažom. Da li za jednog mladog igrača ove pripreme predstavljaju problem? Da li su naporne? Ne. Mislim da su okej pripreme, naporno je uvek, pripreme su naporne. Kako ti izgleda Antalija, uslovi? Uslovi su izvanredni, ja sam prvi put ovdje i oduševljen sam. Šta očekuješ u nastavku svoje karijere? Pa, moji planovi su vezani za Jagodinu, pa sad vidjet ćemo. Očekuješ li da ćeš dobijati ovakvu minutažu i u narednom periodu, ne samo ovdje na kontrolnim utakmicama, već kada 27. februara počne prvenstvo? Pa dobro, na mome je da treniram, a šef će odlučiti koliko ću imati minutažu. Hvala ti na razgovoru i želimo ti uspeh u nastavku karijeri. Hvala puno. Poštovani gledalci, bio je ovo Nemanja Stanojević Beri, jedan od najmlađih, ali vrlo perspektivnih i talentovanih fudbalera Jagodine. Ovdje u Antaliji fudbaleri Jagodina ostaće do 15. februara. Ponovit ćemo i podsjetiti samo još jednom, 7. februara protivnik u kontrolnim utakmicama je slovačko prvoligaš iz Češke. Pozdrav iz Antalije.